Arilje je svakog proleća na cveti sabor pčelarstva. Pčelari iz zapadne Srbije, ali i okolnih zemalja tu se sabiraju uglavnom da zanove opremu. Ponuda raznovrsna, od odela za iskusne pčelare do dečijih preko košnica do knjiga i biljaka. Svaki proizvođač opreme se bavi i pčelarstvom. Imam 50-ak društava, više sam došao malo da prošetam, uzeo sam te neke osnovne stvari, pčelarsku opremu, malo ramova. Osak, mreže za propolis, rukavice, te sitnice koje su potrebne za jednu pčelarsku sezonu. Je li skupo baviti se pčelarstvom? Pa, što je skuplje što je skuplje, da kažem, bavljanje pčelarstvom i med je skuplje. Što se tiče pčelarskog pribora, posebno opreme koja je već, samo u prošlom veku su se samo menjali se materijali, inače sve je ostalo isto, znate. 19. ništa posebno u pčelarstvu nije izmišljeno. Jedno što je sad u delu suzbijanja varoje i drugih pratećih bolesti, tu u delu farmacije, lekova i to što ima problema. Roditelji vode decu i da im pokažu šta je pčela, kako, i onda zbog toga oni mora da se zaštiti deca. I zato i za decu proizvodimo i kape i bluze. Pa sam rešio da zbog svojih pčela zasadim jednu plantažu tibetanskog anisa. To je na nadmorskoj visini negde oko 900 metara. Vidjet ćemo kako će da usvoje. Inače, ovo je jako medonosna i lekovita, izuzetno lekovita biljka. Tu su i med i ostali pčelinji proizvodi, ali i različiti proizvodi od meda kao što su sapuni, likeri, čokomed za decu ili rakija koja se pravi od meda. Ipak, cena meda već nekoliko godina nije zadovoljavajuća, pa ga pčelari ne daju u otkup, već sami prodaju po sajmovima, od kuće ili na pijaci. Cena je tu i tamo, mi prodajemo lično, ja ovde prodajem na pijacu i ovako po 1000 dinara bagre, suncokret 800. To nije neka cena, ali šta da radi? Ova godina je posebno teška jer protekla sušna nije pčelama dala dovoljno kvalitetnog polena, pa su tokom zime ostale bez hrane. Pčelari kažu da je normalan zimski gubitak do 10%, ali da je ove godine to mnogo veće i do 30 do 50% u nekim krajevima Srbije. Gledamo u kakvom su stanju te košnice što su preostale, što su izimile zimu. Kažem da su bili veliki gubici, ali i ono što je ostalo pripremamo sad za naredna ta medobranja. Sad ljudi idu tamo po Vojvodini na te uljane repice, posle nam stiže bagren u našem kraju, kao što je ove godine je baš bila katastrofa u našem kraju. Ovo je voće izmrzlo poprilično. Šta će biti, Boga mi, možda bude loša godina za naš pčelare. Osim lošije cene zbog klimatskih promjena, varole, zagađenja i upotrebe pesticida, pčelinja populacija je u opadanju. Na stanje u pčelarstvu loše utiču i subvencije koje su po košnici 1200 dinara. To je bukvalno socijalna pomoć u pčelarstvu. Nema svrhe, treba se ukinuti te subvencije, da se krene od nule. Da ko hoće da se bavi pčelarstvom, da se bavi, jer ima previše hobista koji se bave zbog tih subvencija. Znači, subvencije su te koje drže hobiste u pčelarstvu. I mislim da to po meni nije dobro. Za kraj nekoliko interesantnih činjenica. U Srbiji ima više od 1 milion košnica u kojoj žive isključivo krajinske pčele. Srbija je 2017. godine izvezla više meda nego mesa. Cena meda je tokom korone dostigla svoj zenit. Uvoz i industrijski med je snizio cenu domaćeg meda. Med je najlekovitiji slatkiš i može se prepoznati jer se kristališe nakon nekoliko godina, a industrijski nikada. I ne zaboraviti, pčele su najvažnija bića na svetu. Ako bi one nestale, nestalo bi života na zemlji, jer oprašuju više od 75% biljaka koje koristimo u ishrani.